Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun keinginan Allah ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng para jamaah manaqib Nurul Burhan ingkang sami rawuh ingkang ugi dados mulyakaken. Dumateng para santriwan santriwati ingkang dalem tresnani. Hingga semoga kita sarang-sarang muji syukur biqouli alhamdulillahirabbil alamin kanthi rahmat mangunah sawetawipun ingkang singga kita panjenengan sami saged sareng-sareng ngawontenaken rutinan manaqib Nurul Burhan kanthi kawula kaliyan kula. Sholawat serta salam tetap terhormat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pengajeng-ajeng mugi-mugi yaumi hadza ila yaumil qiyamah kita tansah angsal selamatipun amin amin ya rabbal alamin. Semoga wonten ing dalu menika kita sareng-sareng nonton niatipun, sareng-sareng ndedonga biwasilah manaqib Nurul Burhan menika. Kok pilih sedaya napa ingkang dados sajatipun kita dengan sami tansah pinabulan dening Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi niat ingkang ikhlas, kanthi niat ingkang bersih. Nah samangke walau kodilan kita sareng-sareng ngapunten ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menika wonten ing bulan Rabiul Awal utawa Maulud kanthi pepelik dengan sami terkait kalian pentingipun napa namine mengedepankan akhlakul karimah ingkang harus punapa sampun contohi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sasampunipun sareng-sareng mau semangat. Semoga kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الأمراض أسابيع ببنين آمين. ثم الأمراض آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ومشايخنا وفروعنا ورجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة والأموات وغسل الحمد ربي سيبه كريم سيبه كرمان dari
Mbah Muhammad Mudari wa naqsul al-Awrabi Mbah Nawawi Purworejo wa naqsul hadrat Mazhar al-Mahadil Amin Kiai Muslim Kiai Maksudi Kiai Sanuddin Sulillah lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad 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 Ilahi Rabbi anta wa qasudi wa taqa wa qalubi atini mahabbataka ma'rifata wa annahu la
الواعية قضية الأوطان وفقدناه إلى الله تعالى